Dudashan Aizol clear to te in Zavayin Tibay Ule Zanin live discussion program at Swan kan muangkan India zalenna sual vanglai ti thupui mangin in kom na kan mangdon ani voina hian hei Dudashan Swan in leng du tak te kan neya hen kan in leng te hi amasa in Malaysia tirna han nei ta ila ka bulche achu hi pularo cham ani assistant puro cham ani or assistant professor government Aizol college ni tin adodle hianin puarla lian zwala achu ani hi joint director higher and technical education ani tin apira hianin pulal chuailova achu ani hi deputy director art and culture department ani keini pali chukhom hianin India zalenna sual vanglai tin nge tin tak nge be puyan lo thak ti kha kan han soi khom don ani po ni se min lo ngai dam ula thlir tu mi puiten kabul che achu hi puro cham liana ani chingkan min kha kan han soi swal deu min lo ngai dam turing kan ngen cheu ani po ni se hi kan thu puila ma te han lu chho chan mai ta ila hunte a hek lo jok nan amasaberin kami India zalenna swal vanglai kha kami boruak zalenna kan nei dona khangpur ne rumeu po thatam tak lungin te antan ru prup nuwa khan engtin tak nge zalenna kha kan lo nei thei tak mai ti te kha pucha mahiani min han soi sak masaber se acha ome ole kalome voina India zalenna swal chungchang kan soidona atoi zong in han soi taila tun ma chuan ti mai taila tun ma le zual chuan ram pani oma ram pakhat jok chu ram nu fual em mai ani tual chung indona chi le chi nam le nam in beina an sa tin pui thu na thlak chi tin reng doi thiam hal hlum mai te le thil chi sang sang doi hlau na te an sa tin nun aniama an ram nge ni sum le pai din mun economic din mun po aniam ma an ram ari theya mire thei tam takan oma an apum puyara kin an nam ang poina ram ang poin an sang lawani chuti line ram pakhat chu ram chang kang te mai oma chu kong tin reng in ma an so na tu nu zungai to le po hian an malo son dan kha mithiam te mak ti potlinga economy an sang ma tin science an sang technology an sang tin administration role na an sang boka lal an ne tha ani aram re theizok chu Britain ramani a house azok chu India ramani amaro chu August ni somni pali sang khat za ruk le pariat vela East India Company India raman ron luta Surat longchol muna aron lut trana ti chuan toy zogin soita zelela chumi nu reilo te a choni ti mayang chumi ram pani te din hun chu mak tak mai nei thak thlen ta lok mai ni England ram Britain ram chuan ma son na lam kong azo India ram ro chu na satakin athatelin a kumtelin a hniam ta sak sala chu ram pani din hun ania chu thuma hruaya kan soi ma sa anga chu wang chuan in India mi te tan chuan obbe na nuaya oma har sana tin reng kara khatianga ram inna thana siam chona po omjenia ma son theilo kha anna tin khatianga khoparam chang kang lo ni civilized finna le rem hriat na tin reng ina lo thuam lal ro pui tak tak ten an lo opthin kha khatiang mai din hunan tlaniam ta kha India mi thiam ma sa te tan pe chan na le zual le ang ti kharin theya India ram ta na zalenna sual na konga omjenei tham taka tholok tak tak ten oma chung zinga tholok tak mai soilo theilo te an omboka chu a chan lian ber te zinga pakhat han pu ta ila Oxford le Cambridge University vela tanga zir chua khang hun lai Oak Bridge an ti mai ho England le khazir tur te law le khang hun lai dam doi medicine te Indian Civil Service thing tura in bo sai mek te le na thok te company shares nei te khang ho kha India raman ron let le chung zinga chon ming langsar pui Rajaram Mohan Roy ti te Sir Syed Ahmed Khan Sri Aurobindo ti te
tin Vinayak Damodar Sarvarkar hay BJP sarkar puna tilen tak te tin Sardar Vallabhai Patel te tin hay Bal Gangadhar Tilak te BR Ambedkar te Sarojini Naidu te tin Soilo Thailo Mohandas Karamchand Gandhi te Jawaharlal Nehru te le midang dang te chu India zalenna tura lungphum phum tu mitam takte jinga tholok zwal a factor a chan lian per pakhat ania tin a chan pakhat le chu India ramina zalenna an nei chho a chan pakhat le pu thei chu kumpinu sarkar in thak thleng khania kumsang zu ko somli panga Winston Churchill party te conservative party te indo pui panhina nuwa in thlan masabera an tla a Labour party in henan changta chuta an prime minister chu kan riat thawang Clement Attlee ania Labour party hi an atir phata tangin India zalenna hi an support emoti mei turania an election manifesto apo chian takin an ziaka Labour party chuan Britain ram opchunga ram sang te nen in u naw na le in riat thiam na thazok nei turin ma ala a India sarkar po mani ro in rela sarkar thazok an nei theinan ma la puya duwa ram sang te ma son na turin a colony of ram sang te ma son na turin ma ala bokani ti khan lo ziak thlapani chu wangin British drama politics in lumlet kha India zalenna ta thil poimo tak pakhat ania Indian Independence Act 1947 kha Clement Attlee prime minister hun laia pass ania tin soitur tingin US alolian na USSR alolian boka khati hun laia international politics engani chevela kha nasatanga rondang lam chowa chu chuanin kumpinu sarkar lian le chakha nasatakin ati thuan opa chu India ramina independence amu na chan pakhatania soizui tur thui takoma ta po hen maro chu ta chon du tok bai taila tin apakhat le chuanin British so khanin divide and rule tender la of bedro ti kha an beina sa India rama khan lal sang prince the state ho te kha athen an ti tha athen an hnuai chi a tiang khanin India ram zau ya khanin nu ma nei lo na reng an nei lo ti khop khania chumi lan chian na chu English hi sap trong hi India ram puma hian kan mang thei de uve kani an hu hang na je chu ta chu na hria tanga amaro chu athen an ti thada athen an ti chiat lai khanin atopa chuan atop khoka chuanin lung oilo na kha an thup bet tak thei ta chuang lowa kha hel na chi sang lo chuaka kha soitur thui tak om heta po hian du tok le thamai la atop bera chuanin alian bera historian ten an pu fo chu indo pui pani na ania indo pui pani na khan British sarkar na satakina sopchia an economy atitlaniama tin an sipai lian pui kumpinu na ramni ta seng lawa an opbe zong kha an engeni an chom dol thei to lova chu wang chuanin tranpuina an pek marshal plan an ti hnuaia tranpuina an pek te po engeni mun lia thena mun khat chau te po an pe thei ta ni khang hun lai khan chu wang chuan British khanin India ram changan yelwa Jordan kha sang ko somli paronga chua sana Palestine li saria Sri Lanka li ria ta Myanmar li ria ta Egypt nga hnia Malaysia kha nga saria chutiang che chun France po khanin Laos kha li kwa independence pe a Cambodia kha nga thuma Vietnam nga lia Netherlands po khan a colony tam tak a chua san ve boka Dutch East Indies anti ho kha Indonesia kha li kwa zalenna pe a kha khovel kalphung in lumlet chho khanita indo pui pahni na khan ram economy na satakena ti chia ram zau tak an op angkha anti lei thei to lawa chu wang chon India zalenna kha achan a factor achan lian taka tun thlanga ngai ania ti chuan bulkan tran photange le alomom le mai kan sha chin dan chuan le kan lo mu chin dan chuan India ram chu ram re the tin tu nai thang 30 pe chuan ram re the ang ringo ta in ngai na kan lo nei thina amai ro chu kan lo re the reng lawa atira chuan kan lo house of china ni ti te poka kha kan han sianga tin divide and rule nge chendara han obbe te an han soi langa pucha makhan amai ro chu khatiang taka chendar nasataka chendara obet tumtu te British sarkar po khanim
atopa chuanin ano bet theilo ni in independence kan lo nei tania ingpo ni se khami zalenna kan sual kalkonga khanin puzwala kan zo tanga jalian wala bag kan ti ming thang em maya amai ro chu engi aming than na chan tak ti khashilo tam tak kanom in karinga clear to the zinga hian khami lampanga khan aming than na chan em makha min han shil thei chuanin hunilo pe am kalome kumsak khat zariat somnga pasaria khan India zalenna tur khan thom nei chan alo ni ta akum som kuana an lo zalen thei ta chau ania chu kum som nga vel avei nuwa kum som li chuang zet na satakan be nuwa khan kum sang khat zakwa som le pakua khan he thil helo theng ta ni sap trong chon zalian wala bak masakhar antia masakhar kha chu insam buaina tum khat thil thua mi sang tel ti hlum ti na ani maya zalian wala chu Amritsar khopui amani Amritsar chu Punjab rama khopui pakhat tuna Pakistan ram riatanga em som pangalek omani Delhi mar lama sikho khathiang lim ania an Golden Temple omna khu ania wang hian kovel pum puya portria ta hloa khami Golden Temple bulchia kha ani maya zalian wala bak chu bak ti kha chu huan garden ti na ni maya atira phei chon huan pola ni chi alo phai tual nim hun mi sang thum vel pun khom theina mun ol mi chi sang sang ta kha ania ti chuan kan ngai thak ta kan khan British ho khan min lo opetta opbe na hnuaya om kha kan nia kan zalen lo khop mai anno man ma kha anti du da thei kha kan nia nam tin hian kut hi kan ngai sanga kan ser thina sa khuana te nen te po ain zom boka tin mi hring hin na thok ngor tur kan ne bik lawa kut ni wang tha hi kan ma mo ve hrim hima ti chuan April di som pathum sang khat zako som pakua chu Punjabi ho tan chuan an pol kut baisakhi man ni ni ta khan kumdangan lo ti thinang bokin zalian wala ba ka khan mi sang thum rol don lai mai kha an pung khom ani lim taka kut man an tum lain British of betu te khan lalzo kan ni ti lan nan khan dim lo bak sak main khatilai mi poise lo mi chi sang Hindu te Muslim te Sikh te Christian te pon ni tho India mi te kha anon ti hlum ta chiam mai ni chu zalian wala bak hi April ni som pathuma piang ha kum sang khat zakwa som nia tang khan kumin thleng khan kha in sam buaina ria deng nan khan kum tin ursun taka ser helani thinani kum sang zakwa som pakwa malama tang to khan khalai phula khan alu ka hi fit ruk le ka zawani telama chaklama le thanglama khan bang cha pui mai ton tlang rual lo kha a om sa hrim hrima ta chuan mi sang thum tel te meu an om lai khan lim ta khun an mang do na mo han ti mek lain sipai general dyer ale ho te chu anon lang ta phut maya silai khan anon clear ta dot mai ni kha huan zol marlama khan tuichun su a oma silaina ka phalo turin tuichun su a khan anan zuang thla sap sapa khang te kha chu silai mui chuana fu phalo amara chu zuang than tam tak luata khan an mani kha anin del hlum ta nul mai ni chu wangin an sipai ho khan an silai mu nei zong kha darkar ni chung velin an clear zova mi pui thabar tui sun chu azuang thlau te po kha an him vek ta chuang lova ti chuan an han chiar tak ton mi za som hi chuang kha tui sun chu ringot po kha nan thi ani voi khata thi ngal po kha an tama a thi zong ka chu sang ni chon tling em lova
ama tu sang khat chuang lai an khatianga mi poi sei lo sarkar la ka hel na nei po ni lo anan tuar ringot mai kha abul chu British ho hian Indian chu kan op na hnuai mi in ni kan thu om turin ni anti du wang kha ani ringot mai ni chu wangin Jallianwala Bagh massacre hi chu ara thak em maya hetiang khopara thak hi kumsom ko chung India ina zalenna sual kong sanga an be na chet lak na zong a hen aum lo reng ra indo chu aum velo theilawa zalenna kan sual ani point thei to pa be ya a soi fel hi alo thabera tin kut kan thak ani po hian amo phur tu zo ka chu silai met puak tu emo sipai commander he ni lo he tilaya Punjab Lieutenant Governor zo ka kha ani dai chu wangin khami tuma thupe tu Michael O Dyer kha kumsang ka ko somli akhan India independent ma de lekin London khopuya India sipai Udham Singh a phei chuan aju ka phlum top man chu wangin Udham Singh a kha ale alingin India mi te chuan an choi sanga ma se British hun lai khani a tual that ani miawa chu wangin Supreme Court thu pekin khai hlum an ti nge ani chu ta chuan hei kumina vaireng ten ka na te khan sei taila Mizoram police te kha an fakom anti tu dik tak anti ani thu pe tu an om khanga ya thu pe tu hi indona reng chuan a silai met puak tu ain a mo me pu tir tu hi a leirel tu zo apoi mo zo amo pur tu zo ton ni zel ti ka sia tu rani khati china he du tok phot mai te angai nom he mai nunna India nampa in athupui ve chu nge kut thak na te khatyang tharum tel lova zalenna sual kha ania khata po khan India mi pui te chuan in khang hun lai po khan in zalenna kha chu na sa takin an du to inarin ama ero chu an du mek la ya khatya an rin lo lama tanga be cha mai ania nunna tam tak India mi pui te nan chan pha hiana mun poimo lutuk alo nia vo in thenga khemi mun Jallianwala Bagh kan ti hi enge mun satya le mun ning thang satya ni lovin India zalenna sual tu te thisen chwana mun poimo tak India khwale tuitan chuanin shiat lo theilo le shiat ngi turata na poimo ani hle mai pu choilova kan jot vele thunga kal chhoje lila khatila ma khanin zalenna sual ko nga khanin mitam tak enge amatong tu te an oma chungsinga chuanin Subhash Chandra Bose kha han thorbing ta ila ani khanin engtin tak nge ma lo lak ve engtin nge he zalenna sual ko nga hianin thei to palo chwa dan te po kha toy fel de lekin min han sei sakse cha nge alo ome kha tatien te kan taron sei dia to India zalenna pu na tur tan hian kung rangin mi rangin ha le zum kum sop ka chung te meu mai an lo beya pu gan dia chuan tharum thona tel lo be na non violence adua ti chuan Subhash Chandra Bose ve thung chuan tharum thona tel lo chuan he zalenna hi sual chua zo aring lova chu wang chuan heng hun laya khoveli do pui patni na local me kha rem changa la in Axis power anti Germany te Italy te Japan te kha tran pui tu phung boma somin India zalenna turin British do kha khovel huapa puang ve ta pop maya ti chuan January ni som pasari sang khan zakwa somli le pakhata a chen na Kolkata atangin rel ruin
March ni som ni panga sang kha zakua som li pakhata Germany khopui Berlin athenga elaya hian atum pui ber chu British obbe na salbe na te pokan tiang chu khami lakata India ti zalen ani a chumi ti lotling tur chuan tran pui tua phung boma te pohan ti la Nazi Germany huaitu Hitler te le Italy huaitu te le Japan huaitu te kha ya som ta a ti chuan amma saberin Nazi Germany operama India mi om te kha zalenna sipayatan hui kho pui turin Hitler achu lotling takin amin ta a kum sang kha zakua somli pani kum tira chuan lotling takin Free India Legion antia kami battalion khat kha andin thei tamai nge ni chuanin khatiang an ni khan an phur chho zela German sipaiten indo na huna British India sipai an man te kha boss a hian tlo kualin Indian Army in peturin soma tam takin asom na an poma ti chuan April sangkhat zakua somli le patia phei chuan Free India Center antia chu Germany rama chuan andin tarup maya helaya hian ral rel dan turte an malak zel dan turte relin an committee khom thina ti chuan hun rei lo te chungin Indian Army chu mi sang thum le zanga anin pu khom thei ta hiala ani hian German sipai te kha tron puin British an do ta nge ni ti chuan zalenna sipai tamjok din turin boss chu khochak lama a chho zela Japan huai tu te akoma chu ti chan thu thung an siam ta a chu an thu thung siama chuan Indian National Army INA din ani a ti chuan a minga chuan ajak hin force an vua ti chuan Japan in Indona a British India sipai an man te kha concentration camp man da te an kat kuala ti han Indian National Army a trang turin an som nge ni ti chuan tam takin an zom tak nge a kum sang khat zakua somli le pakhat kum chan vet nu lama Malaysia le Singapore vela Japan ral lian chu bei turin British chuanin asipai te tira elaya kalte hi India bi de ufik anni a mizopo somruk lai mai an telve nge a ti chuan he indona hian Japan chu chak zokin penang thiar karvel Malaysia le Singapore thengin sangkar jakwa somli pania chuan an latafek maya British sipai tam tak an man te kha boss chuanin tlo kualin an nena chuan Indian Army Indian National Army lo tang ve a British do turin som thina tam tak po a som chuak nge ni elaya hian kan bel du lek nge chu a kan director kal chuak ta pugor bia ka hianin Quit India movement tia ka elaya hian Subhash Chandra Bose hian an tan na hun prisoner of war anti khang ho tang Indona wanga tang te anda na hun kha tum khat chu Bose hian a fatlo a chulai huna chuan puvan hlira hi alo oma ani po chu Indian National Army som ve turin va somani ani chuanin ui chawang main huai jok laba piang bel tur kan hlei nem ti in alo changa Subhash Chandra Bose chuanin som lo thling lo ba sela angai sang le tling via wani anti ke ani a kha tun tumata choran du tokri masa phot mai la allo mom le mai puchwai lo ve kan zo tlang lo anga khitilaya khana danga kan pakai ma in hemi azad hin forge kan ti Indian National Army kan ti akhan
enge chuan ma salama te chuanin I mizo telve ni khanin an soi china chuta chuanin ke ma ni mizo na thak u naw te zinga he Indian Army a hian til hi an lo om te rengem ti te kha min han soi fia saklo lo se chu tilampang hoi chuanin hun in pele lo loang alom ome and the Indian National Army azat hin force antia hian ni sira kan soi to ngin umur biaka kan direct art and culture director retire tain ale khabusia hianin ngai nom set main le chiang takin aziaka chulaya chuan mizote panga telve ina tar langa chung te chu an ming an tar lang donila pakhat na chet pudar thoma lunglei ani panina ulb liana thak thing veng pathumna pukap thanga rual lung apalina chuan doctor saitona mel thumle doctor rosiama van bong te ani chu alomom le mai tikhachanin thir tu mi pui lampang po in mizo na thak zinga he India zalenna sual konga hianin tha lo tho tu tha le zung tam tak lo seng tu an omani ti te kha kan chang le zwal to ome puchama kan zot le photanga hengponi se India ram zalen na tura be na konga khanin India mi te nun phung le ti dan phung an lo ne chin khang ho kha zalen na swal konga khanin alo tangka yem thil thar han chin thar te chiam po ngai loin an nun phung lo von sa kha tangkai na enge monitor lin aneyem ti te kha min han soi zaw sak thei chuan alomom leang kan siat chawangin kumpinu sarkar kan ti kha ramnit la seng lo ro rel tu an ni rup me khati hun lai khan an lian em maya a chak pon chaka an thil ti theina kha anasani iti mayang khatiang laka tangkhani India ramin zalenna suala India ram chu ramro pui ram hausa ni ti chin kha kan sei to amaro chu khatia inlen hlei chowa sa pau thlok na chu alo thaviau nge ni ka hrelowa ti khanin ram inlen hlei in ro pui hlei inlen hlei han ti in ro pui hlei tak me ni chhota chu wang chuan zalenna han sual meu kha chuanin a in tiat lo hle to ni ti mayang khata khanin abikin Mahatma Gandhi Indian hampa kan ti na thiam tak le fing taka athil ron rot te kha India ram mi te nun phung den khan in mil teu deuh mai kha oma entil nan hey India mi te chu kholum hnuai om kan nia kholum hnuai om an nia thingbuk hlima thu thin ten lo nia zinga te chuan an ei khaman han chuak khoma thingbuk hlima te an thuwa tiang khanin an thu khom thin hetia thudana po vai thudana nga lo thu photo thin khan nia chu wang chuanin khatia enge ni dharna han ti te lung oi lo na lan tira kholaya han thut thup mai te tin khatiang kha khoi molaya lung oi lo na han lan tira konglaya te han thut kha India mi de tan thil thar ani lawa chu wang za an lo ti photo sa an nun phunga bek to sa kha Gandhi kha ni mang thiap khop maya tin hei kongzo ti te po hi India mi de chu ke kal kholaya te po wak dul mai bazara te po tam takwa khum mai thin India ram vairam te kan kal chuanin khatiang kha tam tak kan huin karinga khatiang ang ti chi kha an lo ni ya hei satyagraha an tiang chi te le hemi dandi march kan ti te khatiang ang chi ate po khanin India mi te nun phung na in mil em mei kha Gandia khanin enge ni thil thar te chiam ron vor lo khan a herrem thiamani kha ang chi kha soi tu tam tak oma entil nan silai ne na mo British sarkar kha beidon ta se anin khan lo wiawang amaro chu entil nan tang te thlo theina lian te enga mo man ro pui tak nen British sarkar la ka independence sual don ta se zalenna sual don ta se har sang tam tak an tok thei don ani amaro chu fing takin khatiang kha kan nei lo luata khang hun laya an tlak cham luata iti teang non violence tharum tho lo na manga khatianga lung oi lo na lan ti rakha
India mi te nun phung pa ngai a than pa ta ka zir tir ngai lo ne in me tak khalo ni sa khati ngang chi kha chuidon tu tam tak om theya chu tiang chu kan zalenna sual na India sor ka India ramina sa phola ka zalenna sual na tang khan atang ka em ani I kha kan chana ni te se alom ome hei in obbe na sap chom thumal han ho lokila imperialism ti te I tunai changthar jok te chuanin kan sha dana nianga ama ero chu mani chong ne hianin imperialism tia kan man fo te hi kan sha chang to kem asiat lova hei hianin in obbe na kan ti imperialism hianin enge ngong te le hei hi India zalenna kan sual na kunga hianin he imperialism kan ti in obbe na hi I aken tel ve renge ani lo zongin ke ma ni zo khianin hetiang in obbe na angte hi kan nun phung hianin a hring ve shim shim ti te po hi zo na tam tak thlir tu te le o ngai to na seng tam deu te a chuanin a om ve nge yanga chu ti lam hoi zong chu min han soi zaw sak deu turin puzwala hi kan som le anga hunin pele phot mai te ang imperialism ti le colonialism ti chu thil thu mun reng ani a ramhlat teu atangin India ram kha colony angin minon opta chu wangin an colony kha kan ni ni china puchamanan soi to ang khan British kumpinu sarkar kha an ro pui vanglai kha chuan ram sang sanga khomol pui sang sanga khan colony kha an nei thlu amai kha ni a tun thlengin Falkland te po an colony la ni renga mi thing hian Bible kan huang pathian an puya sia theu kan ni a tharau nei kan ni a zalen na hi kan ma mo vek kan chang vek tur ni zalen na mang theilo khopa in obbe tlat mai hi alo seom em maya chu ber chu India po ina zalen na asual na konga abul thut chu anita puchelo na sayang khan suai tu pani zalenna du rau rau si a khan ti danin anglo a oma Subhash Chandra Bose chuan kanin kap thoveng turalo nge kan ne lo bi ka ti kha pa takin aril ruwa oma pugan dia thung chuan arum tho lovin thei top kan chuang tha po kan sengang ngal tha po kan sengang nisa po kan tuarang na thok lo po in ni leng po in kan chur rengang ti khan kong sangin abeyani chu tiang chu atum kha chu thumun rengani a British obbe na nuaya omlova mani ngeya ro rel na san pa ni ve kha andu ani British ho chu lal nei nam an ni a tu thengin lal nu emo lal pa emo ram lal ber hiala ni zela a hi economica po an ho tu pa ber an ho tu nu ber ningot lovin an ko san suai tu ber po ani tela chu wangin ramin op na thila te sumle pai thila te ko san thila po an lal ber ho tu ber kha chu king emo queen emo hi ani rengani amaro chu India chu azalen huna nam sang chim lama mi te mar lama mi te khot sak lama mi te po kha ram pakhat hoya dan pui pakhat in tromin kan omanga ta chuan lal in ro chun zel ni to lovin a thana than lal republica kan la omang ti tin zone ran chung khan kum kha le chen kha sang khat za wa malama tang to khan in do pui pani na thleng khan anan thlir chho ta ra mai ani kum sang ka ko somriat pahia khan Argentina khan an then ama British colony Falkland kha an ne chu ve ngot maya kha tiang kha athal rual deu chuan fa nei nual maya chung rual deu takan lo ni khan fel taka in dan tir hi tha chu ti ni lowa fa te kha lung oi lowa pa laka in ti tawa in ti buaya in dang ni hi thalowa fel takin thataka in bechungin
kan in dang turani ti khan kong sangin an kara kata khan Mahatma Gandhi kha afak mani ichuan tharum tholovin non violence mangin sanga jakko somli pasari oga se som panga kha min lo shuai thleng ta ani khamia lo ni ta ka phei chona ma kha chon ma ni nalian prime minister ni mo president mo ni kha tum haulo shuai tirang fel tak Rajendra Prasad te Jawaharlal Nehru te B.R. Ambedkar te zalenna sual tu amithiam rual kha an lo chuak thluak mai ni India ram hi ram ro puia kan lo changta ni ya kum sanga jakwa somli pasari kum tira te kha chuan kum zapot ten ma kum somsari pangalek chungin heti tak hian India hi athang ro pui manang ti hi an suang tu phalo hial mai the ni angai nom le mai imponi se soitura tam si a e ka chut pui te po hianin soitur li ran no thlen pui ka ringa hetilai hmuna hian amai ro chu claiming kan han peng le dewanga nichina khanin puchwai lo khanin hemi Indian National Army kan ti khanga mizo omte chanchin toite kha antar lang to a kan zo bel du aya kim changzo ka an sha kha cha komin ka sha a an ma ni te hi an na damem lo dam to lo ni ta se an chung te le zela te hianin enge an ma ni ina zalenna sual konga I an in pek na te thei top an chwa na te khan voin ni ya hianin luk hong ala neim ti te po kha I khri tu mi pui te po hianin an sha chak be ka ringa chutiang lam hoi zong chanin kan sha tu pui mo oma arin le shat nge tu te kha min han shi se cha ome alom ome ni edisin khan kan soya INA Indian National Army a mi zo panga an oma kan khiat thei china kan ti kha khalaya khan Dr. Saito da bikhi barbaram ridepa British India tenena adin dona khanin man ani situan in surrender turin British India sipai te khan anti luya situan in surrender ta tin Dr. Rosia bawan van bong po hi achanchin anan ji na chuan atang rei lo le maya Indian National Army hian achan chu India sipai te British India sipai ten an mana thani chungmut bai kha zela anda ti chuan India sipaya ai pele tane antia ti chuan khayan zo bel na zela khanin ni ei hi atluan tlinga engeni Indian freedom fighter tia anan vua pathum te chu voini thenga an chanchin ngai nom taka ziak om chhota zelte chu pu dar thoma lunglele pu elbiak lia da thak thing veng le pu kap thanga rual lung te kha an ni an ni hi freedom fighter India sarkarin apuanga ti chuan pension te po hi an ni hian thatin an mu tin India choi moina tamra patra awat an tia chu sang khat zakwa som sari pani kun laya UT chief minister pucho chung khanin ahlan nge he lo man dona hi apung chho zela sang ni som pakhat phei kha chuan sing khat atling chho ve to ni an tia tuna hian aladong om chun nia kan hia ta chu pu kap thanga fanu hiani adi hianin mei thaya voini thlengin aladonga midang hi chu an dong thei omanom to lo mi inan langa chu wang chuan elaya Indian National Army an trana wanga loman anandon luman te pokan ti do nge ni khatiang kha tuna chuan atot thunga ani chau hi tuna chuan pu kap thaga fadu chau hi dong lom chun ni in ka ria
อันลมมันให้ไหมนี่เทตบแล้วชัวมันเตปกะอันมิงอดายต่อโดนแล้วว่าจุมีเปียละมาจานินอันช่วงเด็กขัดเตปุยนะฝอินเทงะอีไงสักโลนะกงขัดตละอันโน่นนี่เวเตปกะตาอันถาตูเตอินเป็กนะคะอัทอนแล้วนี่ติค่ะติจางเลอินกษาอดดเลอาจานินสุบาชจันทรโบสเท่ากันลูดเละแล้วก็งักตากันให้เลเบอร์พาร์ตี้ติเตมิงฮิจูอลาระนี่ทำไมรถจุขังลำปังหุยแต่ค่ะเองเลเบอร์พาร์ตี้จูเองอลาวชวดานติเตจะช่างเก็บปกขานอย่างจูผู้จามาฮีกันปะเปกเละเดี๋ยวngaโอเคติลำปังค่ะเคลมาจงมินหันสวยเบลเละสักเทจานอลาวมามันนี่จีน่าขานินผู้จัวเล่นเห็นจังอินzalenna bak in tha na rap thak tak chan chin khangai nom ding kan ngai thla to a ni china ka soi masaka khanin india zalenna kha sangkha jakwa somli pasaria mo labor party sabrama an sarkar nan chan hun nga ya mu kan ni ti ta kan soi to a he tu nu thleng po hianin labor party bi khianin india ram ne na Andril Ruput mang India ram laka Andril Ruput mang hi Conservative Party ai hi chuanin anem do mani oti turin a oma han soi to me la Teresa May gi hun lai khan zalenna ba in thana hian Labour Party khanin India sarkar ne na ngai dam dila duani ita kha chanchin bua kan huani dil ta chi em ka shalowa thir tu te ni do fe zo kin karinga Teresa May gi sarkar hun lai khan zalenna ba thil theng zen zen ani lowat yang ngai dam hanin dil le te hiram le rama chon har sakhopa maro chu anti ni cha ro pui khopin karinga tin subhash chandra bose a hi ichina khana chanchin ngai nom takin kan ngai thato india ram zalenna sual na konga hianin mahatma gandhi ten langsara nehru ten langsara Patel te Sardar Vallabhbhai Patel ten langsara midang dangan langsara Ambedkar te Chandra Bose hi tharum tho ani wang hian mi takin an han dem deuh na zirtu te ro chuan india ram zalenna ta na tha tho na hi an men lo hle nan sia ama shim shim hi midang lambi kania le khathiam em ania ku tharuk chung chau ain bo saya khati hun la ya exam har ber mai Indian Civil Service Examination kha apal tlanga palina an betcha khan ani he ya sabrama an zu interview thina an zu exam thina tharuk chuk chau in bo sai na nei chung khan moro chu athok zui lova Congress Party a president an thanga voi hi la an thang tin heng ka sia maro zu gandhi ne ngai dai nang lon ne wangin atoi zong in soila bang zui ta India ram zalenna ta na Subhash Chandra Bose thatho ni china kan ngai thlak to ang khanin Indo pui pani na hun la in British sarkar le Japan te anin do wa itima yang kharem chan na khala khan Indo na khan British sarkar dan India mi tap takin an beya Japan sarkar Japan ram ne na in beya kharem chan na khala khanin Indo pui lo top khan na India ram ta na beitu te kha British ram ta na beitu te kha Subhash khanin asipaya somani tam tak chu som thluwa ma ro chu atam zok ro chu som thlulo ani chiang taka chu a som thlu ka chu tlem zo kan khani china kan ngai thlang khan mi zo zinga po a som thuk thei lo khan omani ama ro chu khanin ngong ne ro chu nei na sakhop maya sa pho po kha sa brama aro rel tu a khon bol ho po kha an mang anga a chan chu Mussolini te Hitler te le kha General Tozo te ho te le midang dang te khang hun la ya khovel chok boy tu te ho te ne khai te mayang in kung kai na thadeu me kha Subhash Chandra Bose khana nei tat maya chu wang chan asipai som thuk thei ka Indian National Army a som thuk thei kha tam lo ma sela lau thon an satakan ne ya Indo puya wang khan an resource lo tla hiam na sa chu wangin an economy lo tla hiam na sabok sia ego mo helna rap thak tak le lian pui Indo pui khovel politics ngor ngor nging thei
te po kharon chu len lawani chu wang choi ti mayang kha athil ti rongot po khani India zalenna tan khan hong lia takane yatin soidu tam takoma ama chanchin hi thilin thup te po oma thigan te thlengin tlem lai deuh khan West Bengal sarkar khan Subhash Chandra Bose chanchin zena trei takan lo thup to kha documents tam tak kha declassify ta enthen lo om ta ni chu atam zok chu enthen la om lo ma sela enga moza thi tu na hen enthen om ta hian Chandra Bose chanchin po hi mi chiang le zo rin che thei pa chung te chu kan tui hi ve ani chu alo mom me mai thli tu mi pui te po in kan shat sa te le kan shat ngai reng lo te po kan shat belin kan shat thar pha in arin oma in po ni se hi kan hun hi atop lampang kan ngai don te thlat maya ka chut pui te ho hianin enge zalenna sual ko nga te le kan shat nge to thli tu mi pui te na an shat tu ra ta na kan du ang te han soi bel na hun toite hanin hon sakila pu choi lo wa chang hang kan han chan ta ila ti chanin ain do tin kan soi phei mai don nya ni ron topic de wa kha Subhash Chandra Bose ania la ya hian a chan chin hi angai noma atama soi tur po athuya la ya hian kan bi zo ai ne zom te hi choi moi an phuang hian kan choi moi thiam tok lo me cho ti te karil ruwa awma kum sang ni pakua khan West Bengal Agriculture Minister le Vice President Netaji Subhash Foundation Vice President de Bokpu Narendranath De yachu Mizoram ai zola san ni riakin alo kala ti chuan helaya ayene ladam om pathum te alo kalai het pudar tho pachu adam to ani hi alo thlen vele lung lei pan wanga avatlo hala alo let le atu ka guest house hianin pu biak liana chung te le pu kap thanga chung te adam la kha akom ta ti chuan pu biak liana than salem venga mi phechu azuk to tha te zuk la puya bi zo hian choi moi dan hi kan thiam tok lo deuh zoka an ni chuan an choi moi in elaya hian ong rang in du saknan lam tir thiam khopin ka hria ei po hi kan zir chu ave tu len ka thiam ni zanin kan hun man atang hianin an ming te kan sha an mel te she thei to lo ma ila amai ro chu zalenna sual ko nga kan mi zo na thak thei top lo chwa tu te hi an ming tal hi chu she ve rengila I kan theina ko nga te kan theina muala te ilam rive chin to ang u in ti thei takin isoi ve chin ang u ti hi kanin cha ni box la opu zola khanin hemi thu kam ni khatte bel dula nem o kan som lenga Subhash Chandra Bose chu Bengali ania Bengali pachal bok politician po kan ngai lem lo India mi ro pui India chuaka mi ro pui berte jinga mi chu Rabindranath Tagore khan a phua thiam ani ala phua thiam awangin Nobel Prize tial po muwa tin British sarkar khan pasal thani na knighthood pon lo pe hialani chu phu renga ama chu hetilama Calcutta lam Bengal rama omani India kho saklama Amritsar chu India kho thang to pani kan ti to kha zalenna sual vanglai tak kha chuan sakle thang kha in pum khat em me ni chu wangin zalian ola ba ka in tha na rap tha tak mai poi soi reng lo te chung tlak em maya an han that te mai riat khan a thin lung an nalu tu ka a pasal thani na knighthood kha a pele top tun theng hen zalian wala ba gallery kan ju kal chuan Rabindranath Tagore knighthood a surrender na lekha photostat copy hian na tar
chu wangin nam khat kan ni sakle thanga mi te poi u naw kan ni ti hi tun ma sang ka jak ko som hi malama tang to khan India hian an local puini ti te hi kan sei duwa tun thleng hian zalenna kum som sari chuang puan zar pakhat nuaya kan mang thei hi aro puini kan zawai hian Indian ham puan zar nuaya hian keimani dikna le kan chan vo tur ero chu hatakin ei top so in kan bei zelang chu mai opucha ma hi hun kan siam sakle lokanga kan ti top mai kan hun man mek te thir tu mi puite han cha du emo o kan siat ni ta na du pakhat ka khamin han sei sakle se chome India zalenna champha voi som sari pangana nakuma kan thleng do na sorkalai pui po in ngai hluwa India mi te po in ngai hluwa tuna kan program te po hi chu minam hoi chu nia hemi kan han soila hian abik takin Jawaharlal Nehru ming han lam hrim hrim hi phu vein ka sia tun hai chawa hian Nehru ming hi kan lam khat chhota tola India ram pumang point Nehru ming hi adai chhota riawa po di sela ron ring le tura po ngai la Nehru te tor na te hi aro pui anna sa ba an chor chuana chung ko ta kan en chuana hun la ya mi hausa ton to Motilal Nehru fa pa nia sap ai po sap jok an ni na chena oma an cho ei naman ruwa an thir kut le thir fian zong rengot po sap rama tanga lak lo nia tin an thom no po not turin sap rama an ju phur tha ti chuan an no markha an on phur chhole thina ni chu tiang khopa khosa sang an nia amaro chu an in ro pui takkal sanin India zalenna tan kum sari chuang zela tang ani kum sari chu rei takani chu tiang khopa anin pek na chu mi hausa fa nuam tin chen thei khan nia amaro chu an in chunga po thom man to le sut man to sabram siam zong sogan la khoma an hala India mi te khadi India mi te tual chuak lo chu ha kan phal to lo chu tiang khop chuan an in chungi India ram ta nationalism ril ruan pulian ani voina hian thang thar ten heng kan ho tu te kan pa kal to te tuar na hi hria ila ram le nam tan kan the na hian sa zo ka chua tur kan ni ti te po hi atharin in shela a thome alom he mai soi tur tam takala amai ro chu kan hun te amor kan bok angai to si ingponi se zanina kan soi ho na achang khan atopa ai atlang kom na kan be vele du chu I mizo ang tak pon mizo nun phunga te kan khosak phunga te po ngai san tur dik tak ngai hlut tur dik tak kan sia tharle hi apoi mo hle in ka sia chu chuan in India khwale tui kan ni na konga po hianin ngai hlut tu dik tak le ngai san tu dik tak te kan man fu to chuan in India khwale tui ni na po hianin kan het le zwalin arin oma zanina thir tu mi puite pon thil tam tak kan sia belin kan sia tharin ka ringa he hun hi he abik taka India ram zalenna kumsom sari champha kumsom sari pangana champha kan thlentur puala hwai khotania enge hun chen danga te po I he thupui mang hianin soiho na hun kan lo mang le dona chung te po chu minlo thlir saka minlo ngai thak saksel turin thlir tu mi puite kan hanin sombok ani khati zong khatun tuma hun kan man thei chu ani